ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Karibhoy People Council baka Meghalaya People Social Organisation kelapenlong de kejing syong kelan mongor hakmar ke Indo Stadium Umling Kedai bakin turu ik Borsen Shar jong Karibhoy District banpin menapat ba no ik result jong District Selection Committee kelapenlong Karibhoy District hapren kisnem araja apoi araja apuar. Ya kini kejing ki la jing Shar ni kin hun beper bakin thop ik nyotrap Achik National Movement ke Confederation of Ribhoy People ke senjuk kiseng samlash nong bak Ribhoy Dorbar. Hakari kesengi ki nongkren ki bikin thop yu Presiden Karibhoy People Council uba Jason Lennox Nongrum wa advisor jeng Karibhoy Dorbar uba RR Makdo bat kiwe kela dawai ka sorkar bakan shimkhyai ka dikamat kena makin nong tap kam kin amma de ke jingkot lan. Kajing mujung berkat jong ajong pi kata kadai ke banraya kalau wei kamdai ke jingbun pai laring idan tangkat ne makanaru laring ipha ya ke kubor ke basyai seka sorkar lingba kane ke program ngatarai tangkat takala biang te kubule shibun ya kajing pelajong pi ke poh nadu santorik laring ipha din ya kane ke program ngilali kendu ya u chairman jong ka District Selection Committee bade yu Deputy Commissioner Sir Arpit Upadia Haka juga polling ila kendu ya member secretary keju kasni ban bu ki representation ki jingtho ki ban kali yang geseng ni penpau hakmat jong ka office jong DC but haka duka representation ka bangi pha ngakan mau syai ba kadon kawi na pring kimat bangi bu kum ka jingdawa long ba namar banadu ki snem ki bala le arsnem lai snem manshwa hadu katu gasni ka ba manshisi ngatarai kadehi hadin bagaseng kal abu ya kajing dawa bakin bu daki spokesperson iwe lane ar kat baki ibet na kaliang ka committee ban ai ya kajing pensyai ya ki pat ba nong syong snong jong kariboy ki ai kita ki daw ki ba penlong ya ka DSC bakamla syu ban pelaj ya ka result hoy ngis ngutu ya ki jinge ki babun ki balik sekum ka district ki hab ban ya kendu Henry kabang yimyo pat ya kajing pensyai ka bati kena kani kala bu ya ki kun samlai jongi haka umdum nyimla banlen kene te kum ka seng ya bu da kajing dawa ahmad jong DC ha du kesni ba bu iwe spokesperson ban ai ka statement officially nakaliang jong ka committee ban pensyai ya ki kun samla ban hoy nyilayo ya kata kajing pensyai Henry kamlong pat ka bahun kubli sibun ya kitu ki palami Syahmat ngai vice chairman haka press release ka jong i ila keren da ka jing smok ya hoan kubli shibun ya ka jing long kloi jong pi ban pensyah Henry ka seng kampediang tangkat tu bangin thet kti kum ka komiti bangim don banta i ru em habide ba ka result katu gade ka jing kan khlong khna nyimpen rem Henry ngi ong bakala sting pelan kai ka bangi ni yai ban nak we ka por sya ka we pat kalong ba ngi de ben yo no ya ka result kita ki jing e ki ba ki line department bakimla ban penpoi ya kita ki roster hakapor ka babiang kata kami gajing e ka jongi ka sorkar nandu baka reservation roster kala wan long kumtu baka long ngatharai license sausen la depai training kumna ban penkre ya ki roster
te ki sarkar kini ki line department kajing bomla jongki ban penkre ya roster kadi ka failure ka baro ngiyoi bat kaba ngikwa mangi matakalong bakikin pediang bakila duko hooi ban penkre ya roster kadi kajing duko ka jongki kadi kajing bomla ka jongki tigidi ban pediang ya kana kaseng ka jukran na ko po siya ka wipan da pile ya kanu ka kam larangi ngi pediang bahooi kadon ka atem kadon kajing persyang Henry lais nam mentah la jandap lais nam ban penkre ya roster ngatarai kapor kalalik syakmat kalapet pelat kamdi isu ban simpor hadu kata kadi ke jing suntu jong kaseng tebat habidi bat kata ka jing bomla jong kilan department ban penkre ban penpoi ya ki roster ngatarai nakaliang jong kaseng nyimkut tangkat tu lada kapor kadawa yangi bangilek ban syong saha ka office jong pir nakaliang seng nyin sawan syong kata kadi ka basyai ban nakaliang jong kaseng kamdei bangin syong ban penkut ya ka jingi tangnang ne bat haga kerwa jongi lembak kani ka singi pemerintah kalong ba kane kadi tang ka jing sedang baka sarkar kadi ban yoi bakum ki seng balang hang ne ngidon sibun ki kunhun sausam kunhun ngidon hang ne nyil asyim daga rai menta bangin mi no syahmat syamadan bat kane kadi ka jing sedang syushu kasin jam ka bangin syim lada ka jingi syong kelan mungor lada ka jingi syong kumne kum ngiesong mata kasih lada kanne kam ketik iya ka sarkar bat lada kim khenkor iya kanne gajing esong gajongi kan sapoi kapor bamdi tang bangi mare Henry kindon sipun pat ki jingmut ki ban penklumar ya ka sarkar ha kita kipor tedei na kada kum ki seng balang ki bajit iya kalenti ki bajit iya kamit ki bajit ban yakren nyiladep ya kita nyilabu da kijing tho nyimui ka result dei na kadang-kadang ka penbo rengi banyawan mentah hasrok hamadan kumne Henry kidang donpat kisin jam ki ban nakaliang keseng kan sakshim hakisi ki pori badang wan Henry haswa jong kata ngakendui ka sarkar laringi keren ya ka DSC kamdei bahkan kut tangah ka DSC namar kane ka jing mi jong keseng Syamadan kadai namar bang ni layo ya kaju kajing ut jing nam na ki khun samla ya kajing bom yo kam yo jam ya ki jing ki ba ki khun samla ki mat wat hadin bakila pendep ya ki degree baper ki haban syong yeng ki haban trei selengka ki haban im hasurok ki haban belakat ka bakiyo tegane ngas ngo ba ka sarkar long kumba ka insel lane kam nyogor ya ka degree baki samlah kila asyim hagapor ka bagi dong pule tega kamram juga sarkar kalong bahkan penbit penbiang ya kita gijingon kam ken lada ngamenta ngentri hapok pentor habanga menta ngathungi okuba ngadi pen yo khau ngingi menta ki samlah bagi tho ek result ki tho ek exam kimyo ek result tekin bam kumno ya khau bala ya okuba bala thung udai ben kala khau katang borok ngi Syah Henry ya ke exam ka bingla tho kam kala long result lane umdon yo so tengas ngo kane kade ka jing duko jong ka sarkar bat ka sarkar kade ben pediang ya kade mardor bat lung ba kane ka singi ka pementa ka message ka clear sya ka sarkar ka long ba watun bo rengi hadu pandemi jing klumar kadi DC office kajan nyimjit ben isyong nanti nyishong hang ne da ka jing pan permission namar bagi borom ya ka bor pediak district Henry lada di bagi mesngap yang ikam bense nyahap bani lam Syah DC office kai benja hangtai nakali yang seng nginom la ban shime ka jing kli kun samla bai longkmi longpa kun samla senrang matkantai ki badan hangne nakaliang ke jonga simet bat nakaliang jong garib hoi terba ni ai ke jing krisya ya kan no ka seng ka bakren ka dawa ya ka hok jong kinong song jong gadong riboi kita piwat artati don presiden jong yang ni ngadeu advisor ni keren da ka basya mengi krisyan ya baro ki isu kiba onra ada kano ka kenhon bat kata ki isu kadai banlong kajing mentoy jong kaneka ri boy gajongi bat ngin ongro da kabasya ngin yo ya kajing kwa gajongi ndai ha kajing bitar ndai da kajing umsnam to kajing umsnam ka don kajing kabanta kajong ka nga don kajing sanya
bat ngangeru bat ngayaro ya kajingkran presiden Bajason bat mafi kiwe ki presiden jong kiwe kisen ki bat yalam ya kane kajing yaki kane kajing dawa daglanti ke bajajai dengan scam bagi bor surga ki bor ki badai kimi de pe ya kita kin snap habang ukun dan kakun ki kro ki pan ya ka hok ki jongki bat habang ipan ya ka hok idai ban tips scam kadai na em ka hok ki jongi haba kadai dalele ngim de ya ka ban IT no ka surrender sa wipak idai mangi banyo ya kata ka hok ya ka bangi keren ka isu belum genuine ka isu berundra yang mentoi dapat pun samla jungi nama ka mentoi begini ai awareness program sigi school ka mentoi ban organize sigi dulu ki career guidance program lada habidai ban ai kampat yale road yale lan dak mentai i besulong tangkum jelebi tiang de tiang dabam nado sedang menokut mucu tip to kumbong i ba pateng mene ba don ki bakuno sengtit andre nagaliang kesenjuk kisang sama snong jong kadong riboi berkoi nim keno badik sengtit lada pidi sengtit makna pidi tit bolong berbam mutit uba omlong berbam te yat kemat mach prang ngim syam ladon kalau ka jing singo andre ngisim ba kane kadai ka isu apa ka tham riboi na kaleng jong seng kaladon hi kada ka jing thmu ban sim ni kana isu andre ngisong komen pat ba ka RBPC bat ka MPSO kilayat syakmat bat na kaleng jong seng mentagasni nginai ka jingkershan ka bapura ya kini ki artli ki seng ki balayat syakmat bandawa ya ka risol jong kadi si hoi kadai ka jing sisa kaba balai ba kata ka risol di si la lai senam ka thi menta kimla ban ai kumbala keren iba jason kata kadau ka bagi ai napo ka di si nagaleng juga seng ingin nomla ban priang kata ka de kamram ka jongki hanrai ni kwa ban kensyai ba ka jingdawa ka jongi ba pidai ban ai no ya karisol jong ka di si kadai ta kata ka bangiyeng ka bangimi menta ka sngi kadai ka jing senang itu samla jong ka thamri boy ba de penyale ketika exam juga diisi nila sah undum ya ka ba ka sarkar ka Islam ban pemi kan result ya ka ba ya kan exam nila de penyale nadu usnem ajar fluwe jin hadu usnem ajar usah hadu usnem pemerintah ingin pat nimsyam pelayu ke result dikenta na kerpat juri ka sarkar kan pemi ko no ya kan result juga diisi but ai kubleru ya kya kini keseng halang di belasim ya kena ka kikli penyak ya kena program buat kerpat ru ladai don kuwi pat keseng halang tiba pen masa organize beng ikun kini gejek program kerpat kuwi pat candidate tiba dep penyale ya kena ka exam bakin subha banwan yusnuk tilang bat nikum bangiru candidate tiba dep penyikho ya kena ka exam ke dep idon bentah hari si posisi Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center